Tabia mbaya ni kizuizi cha maisha ya watu. Watu wengi leo hawana furaha kwenye maisha yao kwa sababu ya tabia mbaya. Unaweza ukawa una elimu nzuri, yani umesoma, na una maisha, na una hela, yani umeshajipata. Lakini kama una tabia mbaya hazitakuruhusu wewe kufurahia maisha yako hata kidogo. Watu wengi wanapanga kuwa na maisha mazuri, lakini hawapangi kuwa na tabia nzuri ili waweze kufurahia maisha yao. Neno linasema ni kizazi kisichotengeneza mwenendo. Ili utengeneze mwenendo wako, unatakiwa utengeneze tabia. Kwa sababu mwenendo ni zao la tabia. Tabia ndio inayozaa mwenendo mzuri, unaokufanya wewe ufurahie maisha yako. Na namna ya kutengeneza tabia zako ni kuliingiza neno la Mungu ndani yako, ili liweze kuachilia tabia za kiungu ndani yako, ili uweze kufurahia maisha. Tengeneza tabia uweze kufurahia maisha yako.